We are in Kyustendil, in the border region with Serbia and the Republic of Macedonia. A visit to the regional TV station Zapad, sharing thoughts about democracy and the role of media. Ljubka Naumova tells why she enjoys her work. Защото работя в, смея да твърда, свободна и независима медия, която ми дава възможност да изразявам и своята позиция, която не винаги се припокрива с тази на останалите журналисти, върху които може да се окаже някакво въздействие. As journalists, we all have something in common. We tell stories about events in society and we influence how people understand the society. Вие вече разбрахте, че тук е малко, дори повече специфично, поради тези общи корени на народите, които живеят в съседство и което създава определени не между хората деликатности, а в официалната комуникация. Но точно това е предизвикателството, да показваме, че и в трите държави, които се събират даже тук в нашия регион в една обща гранична точка, живеят обикновени хора с общи емоции, с общи надежди, с общи житейски планове и е хубаво това да се показва, за да може да ни сближава и да не ни е страх един от друг. Лично е изключително интересно да гледам какво се случва там. Това, че има много неща, които ни прави еднакви, има много неща, които ни прави различни. Ми е много интересно, любопитно ми е да търся тези неща, да ги сравнявам, да намери общото, да намери различното. Това по някакъв начин ме обогатява, пък смятам, че и хората, които след това гледат това, което съм направила, или слушат, или четат. At the other end of the country, Bulgaria borders to Turkey. Cross-border cooperation between journalists could open new understandings. Unfortunately, we don't have a really good relationship with the Turkish journalism, which we don't have, but will be a good point. They to be much better, and of course, to share information with the Turkish colleague. What do you think can be the result if you have more cooperation? Maybe people, each other from the both sides of the country, will know better each other, because when you set people from Turkey, you start to think that they're a totally different person, but actually when you meet them, you actually see that they're not quite far from you, really. In Sofia, the Jefferson Institute with the Norwegian Barents Secretariat and Bulgarian government has gathered journalists from the region. The goal is to stimulate further cooperation within cross-border data journalism. I think that cross-border journalism upgrades the pattern of information that journalists can get and their audiences can get. It also allows for a more sophisticated investigation, and it places a topic into a wider context. We have a bigger mirror to look into. I think if it's done without any interference from the grant funders, with zero editorial input, I think it can achieve a powerful and effective watchdog effect. And also it strengthens an alliance of journalists, West, East, and we all learn from each other, and we all need a bit more of that. It also monitors where Western businesses meet Eastern policy making corruption, and we can have a bit more leeway of finding out more patterns in this type of relationship.